I ćao svima, dobrodošli u moj novi klip. I ovo je drugi deo ovog klipa, pa da počnemo. Znači, uzimam miša i sad stavljamo. I evo nas, znači, na tom groblju. I sada idemo na još jedno ukleto mesto. I evo nas, stigli smo na to još jedno ukleto mesto. Da vam pokažem, to je ovo, ajde ga nazovemo ukleto selo. I ovdje vidite iza imate groblje iza ove crkve. I tu isto jako nešto zanimljivo. Nađemo šta nije to u tom delu, sad ćete da vidite. Evo ga, i vidite vi ovo. Ovo je prazno grobsko mesto. Kao da ima neki nevidljivi sanduk unutra. Ali nema nikoga unutra. Zanimljivo da nema nikoga unutra, da nema ništa. Bukvalno. Imamo još to da obiđemo. Vidite šta tu sve ima.
Onda idemo na još jedno mjesto. Sve vidjet ćete i koje. Sada ćemo da idemo još malo da opiđemo, da vidite kako se to tu pumpa za vodu, dobro. Dobro, to je bilo to. A kad smo lepo to obišli, slikali nekoliko slika, idemo na još jedno mjesto. Vidjet ćete sada i koje, samo da nađemo put ovdje. Muzej motor, ovaj motor vidimo. Ovaj motor vidimo, to majstor. Tako, evo da li smo bili ovog čovjeka. Ovu ženu da li smo bili, jesu. Tako, ovaj mi treba motor. Sad će vidite izbog čega. Vidite, da sad idemo. Su neki ukapirali gdje idem. Ali, ipak, neću vam reći, to je iznenađenje, neću vam reći sve dok ne stignemo. Sad ću vam da kažem gdje idem. Samo još malo. Još malo. Sad ćemo ide. I sad ću ja vam pokažem gdje idem. Sad bi trebalo da radim. Sad ću da vam pokažem gdje idem, na koje mjesto, samo stignem do tamo. Moguće i ovdje da se isključim, idemo sad ka tom mjestu, samo sekunda, ja stignem do tamo. Ovako. Mogu sam i drugim putem, ide, nema veze. Sad stižemo do ovdje glavnog puta, evo nas na putu i neki znaju gdje idem. Isto. Stižemo. Još malo bliže.
veze. Isperat ćemo malo. Vidimo. Neće. Zašto neće? Nema veze. I znate gdje sam? Ja sam u oblasti 51. Vidimo šta se ovdje dešava. Malo da vidimo šta se dešava. Imamo mi još upetih. I sad ćemo mi da ukucamo da idemo na još to jedno ukleto mesto, mislim nije ovo poslednje ukleto mesto, ali sad ćete da vidite, samo da dođete tamo. Ovo je ukleto mesto gdje je ukleto mesto je negdje ovdje, samo da se setim negdje ovdje, ukleto mesto gdje onaj čip, samo da vidim gdje je, čekajte, to ću na mapi da vidim gdje je, se nalazi, to mesto se nalazi evo ga, našao sam, a ja mislim da sam našao to mesto. Jesam, našao sam to mesto. Sad ćete vidite šta je ovdje. Ovdje su verovine, ovo su zakopani ljudi koji su po nekoj legendi valjci ovdje vanzemaljci. Ovdje ostavili ili neka tela. Sad ne znam, sad ću ja da ih ovdje raspalim, da ih ubijem. Ništa. Idemo na još jedno ukleto mesto, sam vidim gdje se ono nalazi. Neko groblje tu treba da bude. To je, ajde da kažemo, to mesto da je... Samo da vidim gdje se ono nalazi to mesto. Ajde da vidimo ovdje negdje.